Anya laki din! Kayat mo asawan, agsapsapol pa iti bosyo iti may sapay nga agtrabaho ken kuana. Wan maita, iso nga no interesado kang nagtrabaho. Umay kanto iti restaurant na pagtrabahuak. Tas ika mismo ta makisarita kini Boss Linda. Sige man nga rod tani, manumot ten abulan nga awan trabaho. Rumbang nagtrabaho ka. Narigat awan ang pulos urnong na. Kurak tumat. Wan nga rod, idi pa'y napanabulan nga agsapsapolak iti panggadak, ngam awan mo't. Ngamin, ti mabiro ka. Pangalalaak ngay mo ti pagbayad ko iti asa kas kada lending ko nga agduduma. Ala umay kanto. Barang alain na ka ni boss. Tapno ta pagbayad mo iti utangs mo. Wan friend, inton bigat matyaang, umayak nga umay. Sigurado ka kadi, akayat mo kan ka ba alam ti agtrabaho dito'y restaurant ko. Wan anti, masiguradok akabailak. Nasaya at nukasta. Naibagak matan kan kadagiti dos and don'ts ditoy. Kan naibagak mat lang nukasano ti sweldo. Wan anti, Mabalin mo ti mangrugin ton bigat. ay na, agyaman ak unay anti. Agyaman ak atalaga. Awan anyaman na, Mayta. Ket, anyahay ti nagsaritaan nyo kini Aunt Linda. Ay na, amom ka di, nakaragrag saka. Gaputan ako na amang rugi ak kanon inton bigan. Well and good. Tapno makatrabaho ka matan. Wan nga ron. Ala, agawid akon, tainak pa'y aglaba iti kawas mi. Amangan nga minno saan kunton amasango ti aglaba numang rugi ak ditoy. Sure, Maita. Nala, ingka. Ingat. Ay, naimbaglakit din, tanako na ni Auntie Linda ang mabalin kung timang rugi inton biga. Ket, nasaya at ano kasta, Mayta? Wan, Brando. Ngam niya, saan mo kuman ngar aramiden, jekas iti aramid mo iti sigod a trabaho? Ha? Anya ka di manenday tangay bagbagam? Kunak, saan ka feeling boss, no kayat mo nga agbayag ka iti panggadam? Maawatam? Anya? Amok ngamin ti ugalim kaet. Da kita kumangamin ti liklikam, Mayta. Dayta ugalim feeling boss kano ka? Nagadumanin nga imbagam. Di ta ka man langan. Kumusta ti damungal daw mo dito'y restaurant, Mayta? Nasaya at mat, Auntie. Saan ka matunay ang mabambanog? Ay na, saan mat, Auntie? Ayos lang ti trabaho. Nasayat nga rod no kasta. Ala umuna akon nga agawid. Aggidan kayon ton kin ni Bading. When, Auntie, don't worry. Da kayon ton ti makaamwa magi-close. When, Auntie. Makabanog mo tiyang trabahoan niya. Ayos lang, adi. Ampay, adaya nga min tinalaka trabaho. Sa bagay matkit di At least, nakastoy nga awan ti customer kat makainan natamat. Ay, wala. Ay, alaman nga rod. Tumakder ka, taing ka mangipaburok iti danom, tagkape taman mat. Itayak pa'y kat, amakakapkape. What? Alam tumakder kan. Ala, mabidlang Mayta. Mangipaburo ka kiti danom. Di awanan ba inatuyan? Kaslamot din mga ibabaw na wanan yaman na. Feeling bus mo lang narutan. Ayaban no nagburokan,
Makadlawak man. Apay ngay akas lasaan mo matan unay akasarsarita ni Mayta. Ha? Kas lakus ko sila papay. Ni Aunt Mat, di lamat madlaw yung kunakman nga. Adda nga rod matak. Di makadlawak. Anya lapit din. Ay, kasano ngamin, Aunt. Marurudak man ito galing na. Agpatpada kami, Mat, amatang-tangtanan dito restaurant. Ngum na ibaon na, kaslay sumatan ti boss. Anya. Hay, makarik nakid din iti pa nagbabawi. Anang i-recommenda kin kuana dito eh. Inton kuan, mabuwis, taktakitaan na. Ala, ano samlaeng? Bareng makarik na. Kat saan kumamat abosi dito'y tanarigatan. Ay, makabanog man. Agi na naakman pa dito yung restaurant. Kabayatan ti panangururay ko kini Auntie Linda. Hoy, panag ko na kat saan ka abisi. Mabalin ka di, amapan ka agluto iti may sa abo a buttered chicken iti kusina. Ha? Ha? Darasam, tagur uray dagiti customer. O sige, mabit lang ha? Siya kun ti agluto. Nalpas ka gaya man ang nagluto. Ha? Ay, uwan nalpasan. Na-serve ko pa kit din ijay table da. Good. Awan matanter aramidam. Ang mga numabalin, amang ipaburak ka iti danom a pagkape. Anya? Ay, awan pa'y ngamin ni Bading. Nagbayag mat anapan nagpalingke. Ala, ingkan. O sige, mabit lang ha? No agburak ti danom, agtimpla ka iti kape ka. Iyag mo kanyak, ijay counter. Mawatam. O sige, inakon agpaburak. What? Imbaon-baon mo ni Bella? Apay ko ma. Imbaon ko lang mat. Pau, unay kan Mayta. Ni Bella, anak ti may sa nagbak na gayem ni Aunt Linda. Kat, anya ko manubak nang imbaon ko lata. Unay kan, di ka matla nagbainan ako na. Anya ka matan. Pilpilim ko mamot at kita tao ngay babaon mo. Ha? Nakababa yung tinaramid mo. Numamuan ni Aunt Linda, amahan niyo ibaga na feeling boss ka. Ha? Nagadumanan nga imbagam. Basta imbaon ko lang mat. Period. Anya. Anya, ay una yun nga ukali ni Mayta. Sakto pa ya mismo, mabainak amang ibaon kin ni Bella. Ngam imbaon-baon na kit din. Huwag nga rod, Aunt. Sapay ka sangpit ni Bella, di imbaon-baon na. San pa'y anak kainan na? Ay, una yun ay. Kinapod nun Iso nga imay ni Bella iti na minsan, tapag saritaan mi kumati may papan iti da ito'y restaurant. Ha? Sublatan nan da ito'y. Kaya't niyo sa wen? Sando na kayo ti boss mi, Aunt? Sanan, nabayag nga mi na nagsaritaan mi iti na ni Bella ti may papan iti da ito'y. Nakunamot ni Bella, akabailan nan amang i-manage. Iso nga ito numayabulan. Ison ti agbalin abosyo ditoy. Nasingpit mo't kiti ni Bella. Awan makunaken ko, Ana. Wan, nasingpot ti anak ti gayom ko. Iso na lang, tapakibagam kin ni Mayta. Tasaan na kumamat nga buswan. Saan nga glablabas? Wan, Aunt, iba ka talaga. Anya, saan ka makatrabaho ita, Mayta? Saan pa'y Brando? Makitkitam lang aruden nga kakapsutak. Gapo iti pa nagtrangkaso. Damagam pa'y lang no sanak ang makatrabaho. Anya kamutan. Anyat amok ngay no pilitom ti mapan. Unay kamutan. Kat, naimbag no saan na ka ngay katantibosyo ye restaurant. Tanumanon nga aldaw saan ka nagtrabaho.
Anya kat na ikatan nga ibagbagam. Imposible ang mapasamak dayta. Anya? Imposible ang mapasamak dayta. Gaputaan mo, kun mariknak mo't adakkel ti panagtalak ni Boss Linda kanya. Iso nga oray sa anak asumrak iti manungal daw. Ayos laeng kan kuana. Ne, kasla makalawasan nga da ka lang dito'y dagos yumayta. Aywan manong. Nabayag mo ngaminan ang maimbagan day ti an na yun. Kastaya, kat na imbagman no saan da ka sukatan niya pagtrabahuam. Ay saan manong? Adayo ang mapasamak dayta. Kat numastal kan nakpay ni Boss Linda. Ngamday di abakla apabida-bida. Anya? Wan, iso nga amok nga ayos laang kin ni Boss Linda. Ay sus, no ikatanak day di ijay restaurant na. Dakkel apo kaw na ah. Anya? Wan manong, kasla mayarig laang abalitok nga imbel lang na, no bilang laang. Di magasakon, tasan ka mo na sumsumrak. Wan nga rod, friend. Nasurukan ang makalawas asa anak katrabaho. Kumusta kayo matan ijay? Nasaya alata ah. Kano ka nga rin nga magtrabaho nga? Friday ita. Inton lunis na. Sige, tayo sa tiba kinibossing. Ay, thank you ah. Pakibagam kan kwa na. At daan-an na yun. Iso asa anak katrabaho iti manual daw. Awan ka di. Basta. Umay ka nga umay itong Lunes. Tani, awan ka dwa. Un friend, promise, umayak. Naimbaganak tumit siguro. O anya, napintas ka di matlaang ti inaramid ko dito'y unag? Dagiti decorations ko? Ay napaw. Uwin madam. Nagbayak nga rod oh. Decorations pa lang. Makapaawi sa ti customers. Nasaya at no kasta? Nga mabait lang ha? Diyak ka ti mauawagan iti madam. Bela ko namlatan. Ta inauna ka pa imot ngam siya. Ha? Inaunak ang respeto klatakin ka kas boss dito restaurant. Anya lakit din aya. Uray siyak ti boss mo, ibilang nakuma kas gagangay a tao. Ay basta, diyak ka ti mauawagan iti boss wano madam. Okay. Bella the Great. Anya? Nasaya at tagda ka manan dito'y restaurant ita. Ha? Itaak lang amin manen asimrek. Tanabayag anag trangkaso ah. Ah, kasta aya? Ay pang-aasiman, taing kaagluto iti kusina. Kayat ko ti sidaan nga da sabaw na. Anya? Awan mo't ngamin ni bakla. Iso kumati ibaon ko kat. Iso asikan ah. Mabit lang ha, madamay ta. Anyat kahit mo si daan, nga da sabaw na. Uray anya, basta da sabaw na. Diyak kayat ti dray ah. Ala, ing kaagluton iti kusina, ta siya kon ti ag-counter. Okay, madam. Manong aldaw kon manipod nagsubliak ang nagtrabaho dito restaurant. Ngam aging da ita, kat saan ko pa'y anakit-kita ni Boss Linda. Boss Linda nga ibagbaga. Kat, iso nga rod ti boss na. Di umay kumamat sumarungkar dito restaurant na. Ay, talaga asaan mo pa yung amo? Di mapaspasama kitaglaw-law mo. For your information, saanin ani Boss Linda ti boss ta ita. Ha? Hindi pa napanalawa sa sinublatin ni Bella la ito restaurant. Isu nga ni Bella ti boss ta. Anya? Ay, di nakman angawan akasta. Ay na, ibagbak lang arutin ti pudno. Anya? Apay, mas tao ka ni Bella ti boss ta ita. Siguro, makariknakan itibain ka po iti ugalim. Hindi na minsan nga aldaw na panak nagpalengke. Duha kayo lang na pati dito eh. Imbaon-baon mo pa eh.
Agasaman. Imbaon mo ana pa nagluto iti ka na. Imbagampay ama pa nagluto iti kusina, tas ikan tagtugaw iti counter. Anya laki din aya. Anya, ay na, marunawak sakit din itibain, friend. Woo! Amom mo tagbain. Kano saan? Anya laki din. Madam, Oh, Mayta. Apay akas lang mabutbutang ka kanya. kwa, kinapudno na, mabutbutang kan mababainak itakan ka. Pakawanan na ko, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Bela ko namlatan. Kan may isa, awan ti rumbang apagbutngam kan pagbainam. Gaputain tun umay alawas, saan kan apastra kan dito'y restaurant. Anya, apay ngay, madam. Pasensya kan ha, ngamang sapol kalaangan iti sabali apang gadam. Diyan ngay mabalin nga agari-ari ka, wano feeling boss, kas jay ba? Anya, ma'am, awanan ti amok asabali pa'y apanggadak. Saan kun aparikot day tamayta? Diyak kaya ti ugalim, masyado kang mataas. Kunakon kay, saan ka nga agbayag iti trabahom? Anya, Di mon tumat ngamin maikat day tanga ugalim. Feeling boss kalaunay. husto kumamatan Awan lang arudan ti trabaho. Pagsasawan nakpailaangat. Pudno mo ti ibagbaga ka. No saan kumangamin akas ta ti ugalim, agbayag ka kumamat. Ngam saan mat? Ipangpangrunam ti kina feeling boss mo. Anya nga ita, awan lang arudan trabahom. Anya lakit din aya. Mang sapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak. Mang sapol, tanya. Agbalin kan tumanan na feeling boss? Di saan kan tumatla nga agbayag? Ay, uray saanan may ta? Uray saan kan nga agtrabaho, tamang ibabain ka laang, salbag ka. Anya? Siyak pa'y lang ti pagdamagam iti trabaho, Mayta. Si kalaang mga minti amok, friend. Ay na, adot mo ka mabaling ko apang irekomendahan ganyan ka. Namdya kayatin. Anya, Masigurado ka siyak tinakababay no bilang lang. Isir ka iti trabaho. Sakit feeling boss kan tumanan. Anyan tungay ti bagara kanya. friend. Nagtrabaho ka ngamin, friend. Among kumamit at limitasyon mo. Kanain mo nga imula dita panunot mo anasamak. Trabahador ka. Saan ka abos? Mawatam? Anya, Na, umanaw kan? Ang mga nonya pati may sawang kugan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.